O le unuai sa pati o le vaitau le Eteveni. Le vaitau le liutino tangata mai o le tua i le larolangi. E ala i le Emanuelu, o lo nalo pele to tasio Yesu. O le vaitau foi wa sui ai le tau. O pai mai foi le vaitau le malunu. Ia, o whatutunga tai foi le malosi ma le soifua. E whaftai le tua le nei lau lau le lei wana. Fo ia ma o fuina mai. O tātou ulu whale i lona manuia ma le file mu. A wale ngā luenga o le tāpua inga i a te ia le nita e au. O te whatalo whatuai le malu le kālesia. Pa ia o le au whai ngā luenga. Tai nane le lau lau whono. Ai meise o le mamalu le kālesia i ona tūlanga e fia. Whatasi mai fo i le mamalu o Samoa. Wo ma tau ainga. E ma au mea mamai. Wa tātou mafuta i le leita e au, e le tātou alu atu le tātou tāpua inga pena masani ai. Ia le leile tātou atu ia. Whio fōfua i le alofo le tua whasoa. Ia, tell them that God loves you and so do I.
and all the time. And the leile tua. Taimi uma. God is awesome. Let's tell everybody. Sanga imaya. Sei tātou tāpua I atu I le tua le leilea. E le lei ona vivi I atu I le ali I le tua mamalu. Ma ia fai pesenga I lau swafa le siri ese. A wawe e whaafia mai a te au I lau ngā luenga le ali ie. O te alanga fia ona o mea wa whaia e o a ao. It is good to give thanks to the Lord, to sing praises to your name, O Most High, to declare your steadfast love in the morning and your faithfulness by night. For you, O Lord, have made me glad by your work. Let us pray. Your love is pleasing and quenches our thirst for life. We testify that we are byproducts of your unconditional love that builds and transforms us into the beings you created us to be. Holy Spirit, our provider, teach and mold us in your word. Let it resonate in our hearts while we praise you in this worship. In Jesus we pray. Wa whaamalia ina le mātou ngā lala I lo walofa tūnoa. O lo ta pena I foi I mātou I te tonu o lo walofa muti vale. A nganga pa ia lo mātou wha sili. Ia whai oe ma teu wala I le nei tāpua inga. Ia tele ma mawalunga pea le vi inga I la wafio. Ai mawai le manuia mo lau whanau whatuatua I le nei tai au. Ono Iesu Keriso le ali I whaolo wa mātou tatalo atuai. Amene ma amene. Tātou vivi atu I le tua. O le atau mawhai atu alo ma whanau le kālesia. Ia e pēna māsani ai le tātou ngā luenga I le toe o sā o māsina teitasi. O loo whaaso atu I la la. Ai meisi o tātou tau wāinga. O le nei tai au. Ia o le a mātou ngā lulue ma le Autalavou ma le aunga sā. E whaatino ina le toe o sā o ainga mo le nei tau sanga. O le pese iwa sifun matasi, o le viinga ua saunia le Autalavou ma le aunga sā.
Ia, mamaru pia ia li whama le alongiu. Pa ia o e Samoa. Samoa ro whaafonga mai lungo kupenga ka whailangi. Ai mai se fo i Samoa ua. Kupo mai e wafio mai ma pa a au mai. Ka ko mafuka whakasi le ngai ka e au e ala li saunginga. Le fo e mamalu le aiko le hoa le sua ko le sunga le koe inga mai whaikua. Ailao mo le pe ai ko whaio. Le koe a tauris. Su fo i whaife au ma o mo lako whaikua. Fio mai le fionga le sui kai whongo mo le pa ia lau lau. Fionga le kia kongai kai ma fionga kia kongo. Eske nge mal mafuka kinga kai ngangen au karavo ul kau fol ma ngui o le kalisia. Leo kako lau lua fsanga ngai kai au. Kako kai ai manga fkau soifua e pe el kalai. Kamai ka i o le kongo ku kai pea. O kako mangaku lea. O mafua i le ale ngeli lei o kako mafukai. Leo koe, o le koe asal ngai o ngai masinga. O inga koe kasin masinga. O maaku ma vai aku ngai kausanga. Ko manga ko ngaku le kausanga umin kako vai malanga mai ai. Si alofa i ngā kele. Si alofa i ngā whaulai. Si alofa i ngā whamaongi. O le kua la vea. Kau au mailo kou soifua. Ai maua eso mako ola. Lea ngā alanga ele kama e peru. Ma ia pese e ele vi inga e lea kua. E fo le langonga. Le fo kako pese whakasia ngai kai au. Kako kau loko mali salamo e lua sumal kolu pa mole mole. Salamo e lua sumal kolu. Ia o lea li i. O leo maa moe o ia. E lea ise mea o te mti vai. Nā te awe a uli mea e iai wa mua o te tao toai. Nā te tai tai a te au tafo vai tafele mu. Nā te whaafo isia mai lo o nganga. Nā te tai tai a te au le alo le ami o tonu o no lona swafa. Eo i lava ina o savali le vanu le ato le oti. O te le fefe lava i se mea le anga. Wow, o e tat whatasma. Laula au maloto to o e wha mawhana whana ina ia. E te laulau mai me lau ai ma au i luma o e ita mai i a te au. Ua tau ina lo unu sua au. Ua tau masua sua lau i. E moni, e muli mai i a te au le au le leo le utua e sa umo lo oro. O te no fo i le whale o le i aso e te ile lama. O le nganga na lo tutuli mtanga au e whionga ti a kono. I le asia singa o le kalesia, i le aso saa ma le aso saa. Lo tuli mtanga o pea le alofa o le atua, le ape o le moli mauta a vita. E moli mai le alofa tu no le atua, i ate oe mau i aso o mo le ola. Wawalunga le alofa o le atua, so i fua manuia o tātou mātua whale nganga. Runga i toia ina ma le whaitua ma le nofo alo. So i fua manuia le o te lenga o le kālesia i ona tūlanga. E nisi i o tamaa o lo whata o tualia pēr i whala efu ono ngase o le tino. E ere tamaa i awhe pule ai. Ia e songa i whaiwhi au ma lo ia atiri ai. Lo iai foi le alo, te alo e whaasino le songa le whai, ia o iai lupo. O leo o atu i seinte eko a wā tong fitinga a fo mai. O le ngase e whainga tā. A o lo wha moe a au fo mai. Le mana o le atua e ala mai iai wha manuanga. Lo māua fo i le sunga ia roi, tas fo tau lea o lo. Suma i pēr malango ngā ruenga no whai a tātou i nei. O tāua mai ia o maua fo i ngase o no le ao. Le ao le tātou si mai le atua. Pei ona si mai le supo. Le supa
mai supa le na si le au fata ma fata ia Yesu le na feta la ia Yesu le fatu atua le au si mai na malolo ai le supa le nganga fole na le tai au na fiae o mai tatou fata i le atua i ngase lo fata o toli ai ma mapu tainga ai le kalesia i ona tūlanga ai avea ia le au na le atua le sunga le toe ina mo tatou osi taulanga tatou te osi le atua na ia talo na filingalo mai son malolonga mo e o puponga tia i mas ngaso tino Taimi foi le sauninga na alo le Autalavou i tu fale nganga mai se foi le fola mai lana au ia alu mo le fa longo mo manino fionga le to la fongaina rana au na fio i fole nganga pa ia ma fota au ninga le nei tai au ia mo se vi ino le to i lo to so i fua ma somato wola fa aftai le naua tātou whaalongo i le ngā luenga mai ea na whengai ai ma le mamalu le ainga tia kono whaafutai tuina moli mau. E ui ana tātou langona le whaingo fio le tai au ma le waitau ia pēna maua le sauruanga tātou si mai pēa i le li. Le li tai au e pēna lautungi ai ia le Autalavou o filifiliga ai foi i lātou le laulau e mātu te ngānu lue le ni tai au le tatalo i le whaafutai o le a tau mwhai atu ai le supersten e Autalavou le atali i a Chris e me atu o le tatalo i le whaatu e sengo le whailau tusi o Autalavou i a Galaxina tango atu ai ma le mana onga o le a taitaia i tātou le taitai o Autalavou le sunga i ati aiu se me atu Awina mai o tau filingalo, sei i whaatasi mo mātou loto, e tātou sa ili i le tua e ala i le tatalo. Tatou ifo matsalo. Le atu wae lo mātou tamai o le langi. E pa ia lava lo suafo. Mai le amatanga se i o le whawau. Le ali e tama. Wala ngā se leo whatau waale nei tū la o lo wasu pa ia. Le ali e whailau nei tangata, masui o tupulanga Autalavou, ai meise le mato i kare sia. E sisi i atu ai, le mato wanganga, ma tangata atua, le vi inga ai meise le whaptai. Whaptai le ali ie, mo le olao. Wae au maia ia te matou. Ai pangare ali ie. O matou wola le whatau wā. Ai whaaftai lo alofa i lau whanau. Whaaftai te mā. O matou mātua whaleanganga. O lo tau ave le ipo le ola. Le matou e kare sia. Whaftai, o lo la ua maua pea le tino me la nganga marosi. Whaftai te mā, ua umale nei vai asu. Sa e tausia, pui, leo i mātou lo whanau. E ui ina maua se tasi o mātou uso. Le tino vai.
Deli e. Una oi. Toi mo wai. Liu so ya ke. E malo si o tino. Ai mesi o lona nganga. O lea li e. Whaftai. Whaftai. Whaftai te le lava. Whaftai te maa mo le poto o e maua. Ua maua e tupulanga Autalavou. E lea o le poto e mita mitai. A o le poto e na ia iava. Ma matau I lau a fiu. Whaftai te maa. Mo mātua. O lo tausi whanau I lea ASO, ma lea ASO. O wāsilu mana ai o ainga. Nuu. Ai meisere ka le sia. Tama. Deli e. Whaftai mo mea umalava o e saunia. Ma au maia. Ina ia soifua ai lo whanau. I aso malava. Tama. Wana o oe. E sila fia o mātua nganga. Maloto. I le tele o whaftai. Ua whapea o na le. Wha upuina. O lea tama o te talo whatau wha. O le nei au auna tau whai. O na Yesu mātou te ole. Mwala au atu ai. Iova le tolo mātou samai. Nina le tolo I lumo la o fio le mātou whaftai. Ai a vea ielo mo nei au ona whātau waa le tua. Mātou te whātau ese I o luma. Ono le telo mātou sa se mo mātou le anu. Le tolo mātou samai. Mātou te ai oi la wa fio I alofa le tua. Whamangalo ia I mātou le telo Taimi. E pupua mātou loto I mea le nei lalulangi. Ai mātou whaangalo la wa fio. Le tua lo mātou tamai. Telo Taimi le tua. Mātou te whaia mea mana na oai o mātou nei loto. Ai mātou tu ua le tua lo finangalo. Le tua lo mātou tamai. Ia lofa tamai, whamamam whamangalo ia I mātou. I upola o mātou tau tatanai le ASO le tusa malau whalongo. Mo onga le anga o mātou loto le tusa malau whaai. A meo whaalia le tua le tusa malo finangalo. Ia lofa tamai whaaso ese I o luma. Ia lofa whaamam whaamangalo ia I mātou. Le tua lo mātou tamai. Telo Taimi le tua mātou te le o whaitau lo a fionga pa ia. Lau tusa pa ia na e whoa I e whawhanga I o mātou o nganga. Le tua e lo mātou tamai. Lilingi mai a lo totu pa ia ina ia mamama mahalo ai o mātou nei tangata anga sala. Le tua lo mātou tamai e lofa le tua. Whaatasi mafsosoani o mātou nei vaivainga. Telo Taimi le tua. Mātou te whaia lava mea mātou te manana oai. Ai mātou whaangalo lau ngaluenga. Le tua lo mātou tamai. Ia lofa whapeona e whaamangalo ia I mātou. A vea lo toto lea na malingi lungo Kalevaria. A wale to le whaamamaino a mātou ne ianganga le tua. Sa mai a lofa whasosoani ia I mātou lau whanau.
Telo taimi le tua e vai I mātou. Telo taimi le tua e le lava le mātou o nusai. Ai tamai e lofa whapeona e whaatasi e mātou. Fua e la wafio I o mātou nei tangata. Le loto fua te ifo a wā le tua oe malau whiau malau ngaluenga. Whaonga e oe le tua mātou te au auna mo lau whiau le tua. Ai mese le tala inga lo tala le lei. Le tua lo mātou sa mai whaatasi o mātou nei tangata o le mātou whātou e senga le atu ina atu I o luma. Ona o lo lava suafa Yesu Kirisa o mātou, wole mo mātou vala awa sungai. Le tua whaafonga te tāloi. O le nāua I o luma la mātou whaafetai. Tasi ai mau mātou whātou e senga. O le nei tū la, o mātou atu I o luma mau mātou tangata rea atoto. O au mātou au ni tangata fia whai manuia pēr. I le tele au Taimi. O au lau a fia mātou te mau ai manuia. Le nei vai tau o le whaingo fie. Ona manuia o le nei laro langi e whai muta. A manuia mai lau o fio e whapavau lea le atua. Le atua lo mātou tama. I e wha manuia mai lo mātou e kālisia. A mata mai lava I o mātou mātua a whaleanganga. Te mātou e ina, te nātou ina. Ka pēr le mamalo lau whai ngaruanga. Ia wāle wholofolo ina o lau whiau ma lau ngaruanga. Ka manuia mai fwoi si o mātou e kālisia na I o na tūlanga e sesi. Na I o mātou ta mā mati nā mātutua. Se I o lawa na I o mātou whanau le li e. Ka manuia fwoi lau o fia o na I o mātou a inga. Mwhai o nā siasi mai le nei tai au. E mai se Samoa o poto o mwhai o na mātou whaita po inga whātasi. Si ina vi inga ma le whaapitai lau o fio. Sa mālo whai. Le ei ase me le lilo lau si le whanga. E mātou te tu atu pēr nisi o mātou e kālesia lo whapenao na whatau tulia I maota ngasinasi. E peo na iai se uso, Autalavou. Se atali I foi e whaasino nisi o mātou tangata e kālesia. Le uso ia anike. E whapenao na iai lo whamaroronga, le li ia ia tia. Nisi whai o mātou ta māmati nā mātutua. O lo whātau to lia ia inga o no mai le tino. O whapena no whai. Ia whapena o na iei lau whamarolonga le li e. Le tualo mātou ta mā. Awina mai pēr lau a pa ia. E whātasi mau mātou tangata le a tōtoa. E whai lea matai ala I o mātou tangata I le nei lalo langi le tumau. Ina ia sao, mo tonu o mātou filifiliga whai I le nei lalo langi le li. Le nei vai aso fau, na whiangai fo I mātou whiau mga ruenga. Whapena fo I o mātou whanau ia o aunga. Patasi mai pēla wa fio ia te mātou. E onge upu lo wa wana, tau waare li e, whaaleo mātou mānaunga. Au lau wa fio lawa si na fio mātou loto taitu tasi. E ato aio mātou mānaunga le li e. Ole mātou tutalo le nā, e ala atu I lau wa fio. Whātasi ai matatalo lilo le loto tangata lava ia.
Ia tu mau pele vi inga e lau a fio e whaapavau. Whaapavau labo. Amen. Le whaafitai, le laulau le Autalavou a wale taitaina le tātou taulanga tatalo. Au la tātou toi vi atu i le tua le pese se lau luas fun marfitu o le vi inga o saunia le Autalavou.
O le leitai aua, tātu tu vaile e te veni. O le a siele, tu stala luka. E tu sai foi male, ta iala o le tātu tu si te waso le kalesia. Silane le, ta upumua luka, a mata mai le tā whaitau mai le lua sifurono, se o atu le tolu sifuru malwalu. Our scripture reading is taken from the New Testament, the Gospel according to St. Luke, chapter 1, verses 26 to 38, as we enter on the first week of Advent. Whaafonga maya, ia fio ia le tātou atua. O le ono masina wa awina mai ai e le tuole, o le angelu o kapirielu i le ai o kalelaia, o Nasareta le ingoa. O ulufale mai le angelu ia te ia, ona whapea mai le o ia. Se ualofa ia te oe, le ualofa ina, o ia te oe le li. Ufai mai fo ile angelu ia te ia mariai, o e te fefe, a wā ualofa ina mai oe e le tua. E sili o ia, e tā ua foi o le alo o le CCCAS. E foa ia tu le li ile tua ia te ia le no foa inga tā vita lo no tama. Ona fai atu le o Maria le angelu. Ai fa pe fea le mene. A wau te le ilo si tane. Fauta foi. O lo wa ingo ile speta. O to o ia ina walo matua. O le tamatane foi lo na tamba. O le ononga masina le nei ile na ta ua e pa. Faitau pea. In the 6th month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you are highly favored. The Lord is with you." Mary was greatly troubled at her words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. He will be great, and he will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end." "How will this be?" Mary asked the angel, "since I am a virgin?" The angel answered, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was to be barren is in her 6th month. For nothing is impossible with God." "I am the Lord's servant," Mary answered. "May it be to me as you have said." Then the angel left her.
o a fionga a le tua. E to mua ai le nei vai tau le te veni a o tātou whaatalitani i le fio mai o le tātou o li o Yesu. Te mā whaupenga ile i mātou i le mea lofo le nganga ina ia whaamatala loto i o mātou loto ma le mawhauwhau. O winga le loto a wā fionga. Ta pena ila mātou sāwalinga. A o mātou tuli matai pēr le ola ma le ola atali. I ia te oe pēr le vi inga le whaamanu ma le whaanetanga. Nei se i o i le whaafufau. Taimi o filifiliga. Decision time. O whai atu Maria whaauta o au nei o le au auna le lii. Ia whaia ia te au e tusa ma lau whetalainga. O nā lue se ai leo le angelu ia te ia. I am the Lord's servant, Mary answered. May your word to me be fulfilled. Then the angel left her. Luka, mata au kuma mua tolu sifun marwalu. Le tala lau iloa i leongi tele i whaleata. O le na au sursuru ai le tamo le ato ngiele. E suini, sue maim sa iri maini, ni ufivao. A walo na tamama tua te waso. Fitu nei fasiufi manutu inga ufi. O le na maue le tama ma amai ilo na tama a fepo. Sauni le tama le sua ilo na tama. O le aso ma le fasiufi wo o lava i le toi aso. O le aso na so o ai na amai ai le tali ngā sua. O le ofu ma moi ufi. Fa mai le tala o tutulu le tama. Ma wha pe atu i le atele i sali. Wa mai lava nei mea uma mahau. Au wha pe whea na e ola. Saulo ai umana lau le leile to ina. Una wha pe atu ai le ilo na atele. So mai. Tu umai lau tua. Se i o tui atu. Le mawaenga tuitua na i aele i whaleata. Fo mai a i a whepo. So le atali. Ta alo whai. I e manuia. I te tupu mai a te oe ni toa ma ni tupu o le atunu. Le filifiliga le atongie. Na wala mai ai le whamanuia lona tamaa. Le filifiliga Maria na awala mai ai le whamanuia le tua wale ngata moia ai le uso le lalolangi mai tatu uma fo mai na o le whalonga la ba kapu helu i le tali ma le filifiliga wa whai e Maria whamalia ina loa o na luesi ai le oia o le ua fafola i Malaysia wivi po le whamoe ta ia laile soi fua Maria. A plan has been laid out for Mary by the messenger of God, Gabriel. O te fefe Maria wa olofaina o eleli. O le ato o ema whanawina se tamatane whaingoia Yesu. E whai o ima tupu i la ingo Iakopo e whavavau. O lona malo fo i la iso na ngā taanga. E a whio ifo le anganga pa ia ilunga ia te oe. E whamala manu ifo fo ia te oe. Le mano le siri ese o le facilitele o le ale tali foi tau a Maria e tu sai ma le plan le vala aua le tua o le wa whaifo ia te ia whamato le ase filifiliga ua taula iai le whamoemoe a Maria o le tala i le vala uino Maria e whaimatina o le Mesia o le alo le tua Walau le tu ya Maria au fautane o ia Josefa. See, Mary was engaged to Joseph when God called her to bear a child who would become the savior of the world. Mary was chosen by God to fulfill his purpose. O le wala le tua e le fata pula a. O le matua po le laititi e wala au lava o le tua. O le wala fo ia le tua e le whapitoa. E le wala ula matupu e o lawi tangata anu wala uma.
E wala au le tua ia i tā ua e whaia lana whiau. Au le fasilitele mo le nei tai au, o le asa u filifiliga. Whamate te tali ma utali i le tua o le ua wala au mai. Whamatu tatu sauni i tali e le wala au. Are we willing to answer the call of God upon our lives and say, just like how Mary said, here I am, o ha'u le nei. Nasareta. Maria sau mai Nasareta. Ona matua ia kimo ma ana sa lala ina ma hola mai se ainga mativa ma le taualoa. Tele le Taimi sa le amana ia Maria malona inga. Asa mamau fo ila na manatu Maria le afilia o ia le tua. Wa se ngafa tau tupu po se tuti e fa nga ina lo na fatau va. E awala mai ele masia le na valu ia. Mai tala saule fa ilo le tua ia Maria e ala ia kapuelu pe na tantu faitawina. Ai tali atu atu vale Maria. For mai wa tau mana tu natu pe se ale wingo nei mea. Mary was startled to be even considered by God for such a prominent and prestigious call. She felt unworthy of such high honor and a call. That's similar to us today. Ito fa pena foi le totele o tanto pe avala mai le tua. Pe folinga mai fa tertelengese. E pole vale ma tu vale. Wa matana fai tau le tanto le anga fa ama le fa tava. Au le toi tali kapuelu ya Maria. A tonu lena toi mo ele to file. Maya. Wa lo faina o ia ele tua. God was in favor of you. People, you are favored by the Most High. Wa lo fangia I ta ua ele tua. Ele tau mate le fsilingi e Maria, why has God even favored me? I say I will fainia ia u ele tua. Ele ha faina because o le longona na o le tangata wai lolo na fatava. Fai kapielu se Maria o te fefe. O le wa malu puipuia oe. Wa lo faina oe mai ele tua. That's a beautiful phrase because I say it with confidence for us today. You and I, us all, we are highly favored. The Lord is with us. This greetings highlights Mary's unique role in divine favor that she received. And it is a reminder that God's plan often involved ordinary people like Mary, chosen for extraordinary purposes. Like Mary, we might feel unworthy or surprised by God's calling in our lives. For me, Maria, if I prefer me, o te leilo se tane. Fe te laile angelu, e a fio I fo le anga pa ia I lunga ia te oe mafa malu ia te oe le mano le siri ese. Yo e lau fio le atu manino le tua walau au le tua fo ina te whatau nuina mwhatino ina le walau. E le ima whai le mawhau whau a Maria na wha awasenga le mea wo o yailo na ola. O lo tau process le tele o nei whalinga wa wha so mai e kaprielu ia te ia. Ai maalia ia le tali a Maria. Tali o le tamai tai loto maulalo. Tali o le tangata e tumu le whatuatua. Tali o le tangata will submit o ngā wai atu lona wha moe moe mausta ia le finangalo wha ahali o le tua. Fa mai le filifilinga a Maria, wha auta o au nei o le au auna le li ia whaia ia te au e tusa malau wheta lainga. I am the servant of the Lord, Gabriel, and let it be to me according to your word. Yes, people, although she didn't fully understand, Mary answered in humility and faith. Mary surrendered and responded in her servant's heart. Here I am, use me as your servant, use me as an instrument. O aule nei fa nga o e tusa malo finangalo. O la sa tatou tali pe avala aule tua ia taua.
Wala ui fo oe maha ue whai mana me whaingaluenga. Whamate te tali atu e peo Maria e uilo na whatau waa. Wa nao sta mai tai e le tau waloa. E ui le i malama lama i le winga o wavenga te tele i o whaia le tua. Ai na tali lava i le loto maulalo ma le ustai. Tali i lona whatu tua. O au nei. O au nei o le au auna leli. O le whea au lea mo i tātou le ni tai au. O le wala au mai o i o tātou e le tua e au wala mai le ngā luenga o le nganga. O le wala au mai o i tātou wale ma whaitau ina le mau whaitatoa e ulu fale mai ai le wala ua le tua mo i tā ua. See, God calls us when we least expect to be called. God doesn't screen our resumes or glancing at our qualifications because that's God's business. He qualifies the call. He's just looking for your decision. He's looking and waiting our reply. E Taimi tātou te manatu ai. Tātou te le mawhaia le tātou walawina. O e mā o le tangata vai vai le lava su tai loa. A le liu fo i tūlanga wa o ngai. Na ngata lava le vasenga mawalunga. E le ngā whati e le tā malosi le nei mawalunga ma le wala au. O le wa o mai Maria ia i tātou uma. Mawe lava na vesele atu atu vale ma le tau mate mate. Le māsaro salo fo i a tali atu whauta ia. Se o au nei o le au auna leli. Ia whaia ia te au e tusa malau wheta lainga. I am the Lord's servant. May your word in me be fulfilled. Mary's response to Gabriel's message reflects for us all profound faith and submission. She accepts God's call even without knowing the details or the consequences that she's going to be getting herself into. My friends, how often do we find ourselves hesitant to follow God's call because of uncertainty and our fears? Lau fatu tuae. O le tua lalo le whai whaau le nei taia o nei mele ele manuia e maua mai le tātou walawina. E ui lava na tātou le o malama lama o nei mele ele manuia. O foi nei whaitawina le tā le ngā whatia ma le tā vai vai. A wao le mea le tā whai oi le nao le tuana te whaatou tuaina le na ia walawina. Si e walau le tu i so stangata. He's not looking for our capabilities. He's just asking for our availability. Aiga, mātua, tautua nāna whale. Ta pena tātou whanau o tō walo, ia lātou I loma malama lama musta. I wala awa le tu I le lātou ola ma le tātou fo iola. O tātou tau mai, ma watuta mai fo I le sae ni si ui o le nei tau sanga nuafe luas fun ma le lima. O tau tau ia e nei la o tau whaatama swali I whaaftai. Ma lo le folau whaaftai le whaatotoa lo o fionga le teitei whono ma le pa io le kalesia. Au lau tāpo inga mau Samoa. Au fotua I mai fo I le tau sanga fau le luafe luas fun mo le ono. O te whape atu ai. E le uma le wala au mai o le tuo ma le whao ngā ino lo o tau soifua ma lo vai vai. O le au ngau au te le nei tahe au. O le tā tali atu I le wala au. O a fo ini lave lave. Ia e mese ai fo I tūlanga sa le ato to ai le nei tau sanga ma le tātou tau mwhai atu. Ia ia tunga mau nei loa ai le tofu le sātauro. Le sātauro na whaalava I Yesu. Se toe tau wha mau popo mau pongi mai aila na whanau o ia wala awina. Have you ever felt overwhelmed? Or even afraid of what God has called you to do? Maybe you may be pursuing a dream or a goal that hasn't panned out the way you had first planned. Joseph had planned to take Mary as his wife, but when he found out that she was pregnant, he had no part of it. He didn't know what to think or do. He was afraid because he might be making the biggest mistake of his life, because things didn't turn out the way he had planned it. But God sent a messenger in a dream to reassure Joseph that you are on the right path. Why? Because you are also highly favored. This morning I would like to reassure us all
that God knows where you are, and he knows how to get you where you need to be. Even when things don't go the way as we had planned, his hands, his hand is on upon us because we are highly favored. Do not be afraid, but trust and believe. Know that God is working behind the scenes on our behalf, and he will lead us into the life of blessings that he has prepared for us. Last but not least, some of us has given up on our call. We were gung-ho from the beginning in January when we were first bestowed. Some of us has given up on our call, but I want to tell you today that God hasn't given up on you. Some of us has lost the essence and the desires of our call, but I pray that this first Sunday of Advent season, that the reason of the season may be Jesus reignite the fire in our call. Father, I choose to trust you. I may not understand, even when things don't go the way I had planned, but I know you are at work in my life. And we're grateful of that perfect love, which casts all fears out. God, here are we. We are your servants. Let it be to us according to your spoken word. Yele tua pele viinga, ye tu mau pele whanetanga. Nei maso uma se yo ile whaavavau lava. Amen.
O tau masuasua le tua o mātou ipu I lau whaasopa ia. Le anganga o le whaafutai e le tu I titia. E au le nei vaenga o le tāpo inga. O i eise langona o se finangalo molia o lau whanau le whaatutu e le ni taheo. E fia o ngā pēa o ar whi auma le ngā ruenga. O lau taulanga leo te pena ma mātou tau mwhai ai. Ma moli whaatasi mo mātou tangata. Ina ia nanea I lau silasila le tua le whamoemoe. Whaapa ia I le nei taulanga. E o mai alo manuia le tua. Ia afuai ma ofuai I lātou o saunia. Ono Iesu wa lātuai la mātou whainga taulanga le nei tai au. Amene. O le maualunga ia o le nei tai au te oto tu lou. Ai whaitete foi se whamtalanga. Au anga ta pena mai le Autalavou. A wāna lātou whamoemoe. Ia, e le tele nitala o le atu le avanoi le mātou taitai. E nā te whafonga ina le whamoemoe le nei aso. Sau stemi o na whamai ai leo le tūlanga o le tātou tāpo inga. A la asau no atu le sunga le taitai. A wā le whamoemoe la sao ainga le ni tai au. Ia, ile sofa man ma o Yesu Kiriso, ko kua koele lima whatalofa. Pai ir sauninga nei tai au, sunga tamatoina, e mesi natoina. Ia le kāresia I untulanga whaalupeina. Ia, mesi le malo le tātou I kāresia. Samoa foi o poto I wou, na inga me masani. Tātou whaitapua inga le nei tai au. A lolo soi fumaua. Ole, whai mai le manatu au tua le nei tai au filifiliga, o Taimi o filifiliga mo Maria. Upu wha mamafa I le nei tai au lau filifiliga. Le nei tai au, ia, ta tonu o. Pea le masane a ere tātou I kālesia I masina taitas. Ia sa muli muli. O masina umai au patino lei a sao a inga po Family Sunday. Ia nei masina ia, mo lau tongi ai le mafutanga Autalavou. Ia whai masui, whai foi ma sui o tātou Family Sunday nei tai au. Autalavou, ia, tātou filifili ma le atua. Ala wha matala atili atu le mafutanga. La mātou tam whainga. Ia, e ala le manatu o tūre nei yasu. God is good. All the time. Te whau, miri. Patia. Patia. Hey, hey. Hey, hey. Saudi. Ualawa tino matangi le lele o la fo ai mai le so ai o le la sulungi e tatu sa toka se makuai nai o le mele nai se samoa mele vi iga male pa aputai
Le tua Yesu, Yesu papa tailo pui pui. Le tumpu, le tumpu. Papa ta Yesu, papa ta Yesu. Le tumpu, le tumpu. Papa ta Yesu, papa ta Yesu. Uala wati no matangi le le ola po ai mai. Leo so ai ole la sulungia tātou a koko se makuai nei. Ola nele nai, tutomona mebi, kamale pāpatai. Leo tua Yesu, Yesu pāpatai lo pui pui mai. Le tupu, pāpatai Yesu, pāpatai Yesu. Le tupu, pāpatai Yesu, pāpatai Yesu. Kele panguia le tamawa inga wala mai ke mika ai le atua le tamalo sila mai o ia le sa mo mai ai ole ke visiano monira vai e mana tua pelo no matai le paula tama pati o Yesu le o tato wolai awala banenga lo ia te o tu mai tau si ai le atua Yesu ni ma pa le tupu Papa Yesu, Papa Yesu, let you all jumbo, Papa Yesu, Papa Yesu. Kele maguia le tamawa, inga wala vai ke mika ai. Le atua le tamalo, sila mai o ia le sa mo mai ai. Ole ke visiano, monila vai e mana tua pelo na matai. Le paola tanga pati no Yesu le ua tatou walai. Awala banei ngalo ia te o tu maumai tau si ai. Le tua Yesu vivi mapa. Le tupu, Papa Yesu, Papa Yesu. Le tupu, Papa Yesu, Papa Yesu. Decision time for Mary. Taimi o filifiliga mo Maria. Luke 1, verse 38 reveals a deeper meaning behind Mary's response. A moment of faith, trust, and courageous obedience. When Mary said, "I am the Lord's servant, may your word to me be fulfilled," she wasn't simply agreeing, she was surrendering with hope. She chose to believe even when she didn't even understand everything. She stepped forward even while facing uncertainty and risk. O a'u ole au auna le li'i, ia whaia ia te au e tūsamalo a fionga. E leo se tali file mu pe whaingofie. O se whai unga ma le loto malosi. E tu I le atua le taita inga o lona o langa. Mary made an active decision to partner with God's plan. Her response teaches us God's calling requires action, not just agreement. We don't wait for life to happen. We step into God's purpose with faith. But He equips us, those who say yes to Him. You don't need to be perfect before responding to God's call. As you obey, God strengthens you. As you say yes, God provides. Romans 12:6 reminds us that every believer has a unique gift. Philippians 2 verse 13 declares, "For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose." E ngā lua lea tua I tutonu ia te oe, e tui na mailo e mana, ma le nau e whai ailo na finangalo. But ia, like Mary, trust even when you don't have all the answers. Step forward even if the path feels uncertain. Say yes to God's plan and watch Him do the impossible. Your decision today could open the door to God's greatest work in your life. Beo Maria, sauma le fatu atua, in order for God to use you. Amen. Tangi
Ia pātaunu, lo fina ngano. Ia pātaunu, lo fina ngano. You can use anything, Lord, you can use me. You can use anything, Lord, you can use me. Take my hand, Lord, and my feet. Touch my heart, Lord, and speak to me. You can use anything, Lord, you can use me. You can use anything, Lord, you can use me. You can use anything, Lord, you can use me. Take my hand, Lord, and my feet. Touch my heart, Lord, and speak to me. You can use anything, Lord, you can use me. You can use anything, Lord, you can use me. You can use anything, Lord, you can use me. Take my hand, Lord, and my feet. Touch my heart, Lord, and speak to me. You can use anything, Lord, you can use me. Take my hand, Lord, and my feet. Touch my heart, Lord, and speak to me. If you can use anything, Lord, you can use me.
o se tamo whainga vai nā, mawhtanga Autalavou. Kei rawa. Ia, e koe o mai lawa spakpaki mo le Autalavou. Ua, pangoa e se le kapua inga le ngei kai au. Mea lele ua, kāwhisira whaile la awar ka mai kai. Ua siri ngoa maka ngō fie. Ua umau ngā firi kupe koa. Ua lafa fwere kupe mua. Ia le e ngi o ngā kua kupe la kuseu kura koa. A mālo le Autalavou. Vea lava o koa kupulanga la alvaoa le Etena fau. O le lumanga i leo le kālesia. A vea e ngisi o koa e whaima kai. Ai fwoi mau au a kārai long whingana. A mauia le akua loku soifua kaukua. Oku soifua waunga. Ka pua inga nge aso, ia, ka pua mea se i o whaias kako kala. Oa e whangoa whakamsua li inga e lau sunga ar koe inga. Lau waanga si i le moanga. A lau ofi whainga whakiri sa iri se ia. E maka ngō whier ka mafa. Ia au se whi ngoka whoi o le alo. A wāre karisua le kariuka mar ka pua inga. Lele o whafonga pa ia le au fia. Ngā luenga whora ni aso. A whio pa ia le kua. Pe o ngā whikai kunga lau sunga koe ina. Leo kako na laka fo i māsina. O whamakuinga o le rikio ka ngaka o kako li i whaola. Pe o le nganga o le ngei kai au. Le Iesu ke riso o le pepe fau. I sao virkong yola e whamanga loi kako i kako o sala. Kai kere lau sunga ko inga. Na renga mai ae au nge aso. La mako kakalo. Ia lofa pele kua mawa pele o lua soifua. Ma lolo inga kingo. Kumu le uku. A wālawa lo lua wala o lia. I kofi makiuke. A rea fwoi kai o le kenga fau. Ia fo ele lang sua e whai whiau māua. Ngā ruenga e le whai ngō fie. E maua pēlo kou soifua. A wala kou au aunga e le kua. Manguia le kenga fō. Ka māma ki ngā. Maua pēlo soifua la au lei. Nisi whau kako māfuka ni kai au Samoa. Iau whamāloa whawhikai. Māfuka whai mana ki ngā. Whai ko inga malo lo ya kung whai. Ia o lea lava e lo malangaku ma. Fio mai mka ko mafuka. E whai ngā iai ngi kai au. Ia mangishifo i mafuka ka pua inga. Ia lofa lea kua au walikia. Ala umana savalia ngi vai aso. Kai ka iakulo ko soifua sa mako wola ia au lias. Masinga fau. Whai mga kuinga le aso soifua ka kua li whaolo i so. Ia manguia kulanga korsa po. Inga manguia rau sunga toina ma whai tua whawhikai. Tofaeono. Ia I fo ile tātou. Aluenga ni tai au I tā penanga tātou. Tomato e ina maisha lau Autalavou. Pāstai tele. Anga whawhikai o atu te Tofaeono. Tula I atu tātou. La fonga. Maisha foioni. Porfolanga mo nei vai tau. Lo ngā solo mai pēlanga le lei o le tausinga o ngā ruenga. Nisi nei o tātou tau a ingau. Whaiona māua le. E alofa le nei tai au le. Sa kono e pule ai Tofaeono tolu se lau tā la. Princess, tau whalangi se lau tā la. Whakita I tere le anga le lei mo le. Tau singon ngā ruenga.
Tātou sene. Tomato ina, ela Tofaeono lua se lau tālā. Tina marolo tu whailiapo se lau tālā, mara whao se lo osa, ono se fulu tālā, mapusua sa uvao, lima se fulu tālā. Tofaeono po tima mai se lau tolu se fulu tālā, o amne tau talatu e wha se fulu tālā. Tau tailongo leo lua se fulu tālā, tu iau tolo avasa e wha se fulu tālā. Ainga whai me soo Tofaeono lima se fulu tālā, to iwa tui nei lua se fulu tālā, te aiu se me atu lua se fulu tālā. Kelek singatango lua se fulu tālā. Tinanga luenga, Doris Tofaeono lima se fulu tālā. Rose, maono mar fanau lima se fulu tālā. Poparongo leo se fulu tālā, marongo leo lima tālā. Maikarongo leo lima tālā, Loretta Slade, wha se fulu tālā, li luvanu lua vasa, lima tālā, malani lua vasa, lima tālā, maratua leari lua vasa, lima tālā. Sabrina Pulu mar whanau, tolu se fulu tālā, Tamaya whatupunu, mo le pei Tofaeono, lima se fulu tālā. Victoria Tofaeono, lua se fulu tālā, Jasmine Faulalo se fulu tālā, Andrew Sanlaya wha se fulu tālā. Naomi Fanga, lua se fulu tālā, Saus Meatu, lua tālā. Kenape, numero tolu, se fulu tālā. Casey Eliapo, tolu se fulu tālā. Taupi Panama, lua se fulu tālā. Maria Fauatea, se fulu tālā. Siolo Fauatea, lima tālā. Sotanga Osa, lua se fulu tālā. Tony Semeatu, lua se fulu tālā. Tomasi Leuta, se fulu tālā. Malangi Spisenberg, se fulu tālā. Tātou sene o le aso le nei tasi le afe lua se lau ma le lima tālā. Tau langa la uleo leo le aso nafi. Fās fulu whā tālā tau langa la uleo leo whaftai. O le whaonga aina o le tātou hā. Peo le neva yaso i na whaonga e tātou ta māma. Nofo ia ainga le tātou hā. Ia leo whao ma le lima se lau tālā whaftai tele. Ia, la ngangar whaftai lau lau, le ma la ngangar whaftai lau tau rima whoa. O le tātou whola, nena mawaitai tālā, ia tau sifulu lua tālā whaftai. Ngangar whaftai tele lava. Lewa, tātou iai nei vai tau. A ua tele upo le aso le nei. Malo si au i tātou, i tau o le tiveni, i tau o le o mai o mele lei malava. Tau e, tātou te tō manatu i le lofa o le atua, po ani mele lei na whai mo oe, o lo wa inga mai la matanga o le tausanga. Ia lea ua lata mai lava, le ngata na o mai, ia ua sau lava Yesu, tātou te miritino mananofa atasi. Tāua nā o le vai tau nei. Tō manatu iai tātou le lofa o le atua. O wheo tā tia ai. Aftai tele le. Whiau le nei aso. O le wholanga mo le tātou nuu nei vai tau. Ia, o le sairinga muli al tātou e kālesia, le varvarusia atua ar whau. Peo na iei le tātou whamoe moe le vai aso rumanai. Tātou family name muli, tālo toai mananganga vai tātou i kālesia. Ia o tātou suena ati nae muli leo tau sanga. Whamau popo lau vaenga. Whea vaenga sa e iai whamau popo. Ia ele ngata i leo la, tā pena mai. La uma mo tātou whamui moe. Ia maana ia fo ia e. Ta iri maafere me tāla si var vaenga. Solo tunga ilunga nana o tātou whamoe muli ia o la ia umana whanau ilo atu ia i lava la e ngangar tātou ngaruenga ia o tātou sa iringa muli ni tau sanga ia o na loa irio nisi fufuanga na stona iru manai tāro le lua whamole atu a matam tātou tā le lua na nai whaisi pisi o vai aso nei
amatanga o masina fou, masina munimuli o tausanga. Ia talo toi mananga vai, a fai whātutunga tā oe la amatanga o tausanga. Ia le o mai le whai unga tausanga wha malo si mai tātou wha moemoenga munimuli nei. Wha mau popo la waenga, wha mau popo tautoninga. Ia sa auni mai sa wha umara usiva. Te aiuli mwhaftai ele atua inga ruenga whai o tausanga. Tautua nā tātou waenga. Taitasi wha mau popo, la wha mau popo mai. Tā loa le lua le astona. A mata mar tātou wha moe. Tā loa toi mananga vai au tangia mai le tātou nulotu. Tātou wha moe munimuri nei tausanga. Ia pau ia nei ma tā upu. Ai o loa manoa pere lau mo nei tātou taulanga. Taulanga whai o tausanga. Per capita ia ma seminar. Ia wha mau popo. Ia i lawa rai ngai maua. Ia wha popo me lau. Ia o lo vai pere lau tātou whainga taulanga. Ia o soso atu ngā mananga vai ia manuia tele le alo atu re kāle sia. Ma reo whai o nei masina. Ia maiso na masina muli. Ia whatentalina o whaotanga na saunia tātou li. Ia i manuia tele nei aso. Manuia tātou matua, manuia tātou nulotu. Ia mo malolo atu whaftai. E mamoli atu le whaftai ma le whamalo tele. Ino o fionga le teitei whona o wā fwoi ngā luenga na ngafa i le whalisa. Teo ina o le tātou whale nei. Ulu whale, whamalia ina le vaai. Toi tō mānatu le anga le leima fōlinga la le leo le tua e ale ilo nā lofa. Sanga whamanuia le tua e le malu le ainga ti akono. I ona o tō whaiwa whai pēa. Mole atu fwoi whaftai tele i lau sunga le teitai o le Autalavou. Malu le lau. Ai me sei fo ia alo ma fanau le kalesia. Ia ono lo tō sao tele na whiangai mo tō le nei tai hau. Ua se sila le tua le taulanga molia ma sitia. Anga le lei fo i le tua. Ia sanga whamanuia lo o tō soifua. Tau ma whai ma le whinau ia te hia. E avatu fo i le angango le whamalo ma le whaftai tele le nei tai hau. Ono o laflafonga lo o whiangai ma le tatu e kalesia. Ma lo fai taulanga. Whaftai le sila i le tua ma le ngā luenga. Le ngata o le tātou sene lo whaia i asu sauma. Ia o lewa whaalongoina lo o to ia pea. Le tangata ese lo mauma o tau. E ale lo o tau wanga le lei. Taulanga o le alofa pea na whaaleoina. E le mawhai fo ina maa ngofo ngungu le anga le lei o lo o atu i tua. Le tau singa fo i le nawa yaso. Ono o aso fia. O aso whaftai. E whaftai atu ai lau a whionga le teitei whono ma le ainga, ono o le anga le lei mai. Moli foi le anganga o le whaftai foi le sunga ia via, manu ma le whanau, ono o le tausinga na wha o atu le whale. E whaftai tele na manu le kalesia, le tau auina mai e le whionga le teitei whono, le wha mea lofa foi mo i maua mo le aso whaftai. O le ana lautongia ai foi ma mawalunga lo o tau wanga le lei. Ia i le mea lofa ma le se leni pa ia. Ia i me sei foi o talo sanga molia. I aso uma le tātou maafutanga. E mate fia whaftai atuai. E le mawhai na whaangaloina. E le mawhai na maa ngofo ngungu wai. Ai au na mavi ia ma whaftai a pele tua. Ai avatu ai foi sa maa nganga whaftai ma le whamaloi lo o tō mamalu. O le mātatalo ia mūla o tō taulanga. Ia ifo mai fo i langi se manuia. Le ngato mo fale. Ai meise ai fo i ngā ruenga lo tātou whenga iai. Le nāwa whafonga ina le tātou whailautusi. A mai le sauninga na maa ngā i atu ai le i le loi Oceanside. Ono le wha moe moe nesio le au whenga ruenga. E ei fo i le wha moe moe pēr na tālo sia le nei tai hau. O le atali i a kenu si itia i le loi San Diego. Ono lo i aile fale wha pitoa. Ia o lo whengai ma le ngase leo le fatu. Ai tātou nofta talo pea. O lo fia maa o ai fo i le atali. Pea maa ele stasi fo i o whale velave leo lo whengai ma le au whenga luenga. E mātou i tui te liu mai, salo le aso lua. Le nāwa tau a auina wha man mole lava. Lewa maa ea le Family Sunday le Autalavou. Ma ftanga tina,
ia mana tua toi lua sa o tau loa. Poto mai le pulenga, wha malolosi mai. O le a tātou ngā. O sau noina le tātou whai aunga. Ia tu alalo foi ma fso swani atu le Autalavou. Ma e fa moi ma tu fa te singa le maftanga tina le pulenga. Ona fa wa waile o le Autalavou le tātou polokalama mo Christmas. Le nau tu pe patu le asolua, asolulu, a to foi malas fele le fa malolosi mai le maftanga. O le toi sauninga le maftanga tina ia o le o tolo po mo le veaso lo na lua. Le aso salo na lua, le aso se fulu ma le fa. Wa umana ftuna i le tinaro ngā luenga ma le fionga le teitei fono. O le o mawailo o tau avanoi le sa pati lea i le tu la masani. O le aso se fulu ma le tolu. O le ato e wha manatu atu i le aso sao mamua. O le aso tona ilo na lua o le masina fau. Ia e whai e le tātou outreach wha tino aile. Tau singa mo e mātitiva. Ia e mesi ai fo i lātou i le tāngo lima. On the 13th, e whai le tātou homeless feeding. Ia ma le distribution. Ia o mea i olo o sa sao mai pea. O ani lava ni le o au ngā. O le a tonu e iei fo i ni ia mawhanwhana. Wha o mai. O lo o wha maupopo le official Autalavou ma le aunga sa. O na whai ai leo lo nā ngā lelei. E a vea i tātou mwhai mwholinga le tua. Ia mo tutonu le whangaloa nei i Las Vegas. Manuia le nei vai aso mo lona wha ngā salonga. Manuia foi le tātou tālonga tai au. Wha maala losi mai. O leo o le tūpā le mawhatanga tina le tātou snack bar. I o tau wha maala losi le tātou ngā luenga. Anga le lei le tua i talanga vai le nei foi vai aso. Wha manuia foi le tua i eo lo malanga. La tau foi wo toi taliu mai. Ia tau au ina pē le tuolo o tō soi fuoma le tātou malosi o le a tātou whahi ui le tatalo. O walawa nei e mātou, ai mamoli matu mau pē le vi inga i lau fio. Ta maola mātou tatalo, anga le lei mai le lei vai asu. Ia tu mau mai ai mātou ma lau whana uma, le manuia ma le fi le mua o le tuolo mātou ta maa. Le rofa sa ili o ke riso Yesu le ali ima le whaola. Ao le mawhtanga whai pēr ma lau lava nganga pa ia. Ia iai mātou nei se io i le whawavau lava. Amene.